Hello! Kif aħna? Mela, l-lum ħanħadmu naqra il-famużi saqajn u idejn. Tajdu li mux ovvja jek qed nagħmel workout mux saqajja u idejja li nuża iva. Imma ħan ispeċifikaw daqsxejn fuqhom aktar. Iġifieri, illum anke ħanħadmu f'sistema ta' piramidi jgħidula. Iġifieri ħanibdew b'exercise wieħed nistrieħu ftit, nagħmlu żewġ exercises nistrieħu ftit, nagħmlu 3 konsekuttivi nistrieħu ftit, 4 konsekuttivi nistrieħu ftit, u nibqgħu tirajn sa 8. Pero biex namlilkom kuraġġ, iktar diffiċli biex tgħidha minni biex tagħmilha, f'liema sens. Illi għax aħna meta nibdew niċċaqalqu ġisimna ħajibda anke bla ma jrid iħossu ħafna ħjar, ħajibda jimlik bil-kuraġġ biex tibqa' għaddejja. Jiġifieri tħallix in-numri impressjonawk, l-importanti wara din nofsi nkunu ħraqna x-xaħa mit-townjajna, żvogajna, sriħajna, ibbużjana l-immune system u l-vantaġġi kollha insomma. Kif qed taraw Kirsten bdiet tagħmel daqsxejn warming up, nixtieqkom timitaw naqra l-movimenti li qiegħda tagħmel hi wkoll. Ħalli jekk il-bambin rrit nibdew daqsxejn bla exercises ftit tal-ħin ilu, ftit tal-ħin ieħor. Allezza keep warming up tagħmlu xejn intensiv. Ħanħallu l-enerġija għal waqt it-training. Għanna l-aħħar nofs minuta. Għalista simply follow along mal-maħbuba tagħna Coach Kirsten. L-ewwel exercise li ħanibdew bih ħajkun squat jumps. M'għandniex bżonn equipment, u mbagħad bażikament laqqas fit-tien exercise m'għandniex bżonn equipment u laqqas fit-tielet wieħed dak li jgħidu l-walk-ins. Meanwhile, 3, 2, 1, nistgħu nibdew l-ewwel ħanibdew bis-squat jumps. Vamos! Rest. Work. Mela kif qed tarikom Kirsten qed tinqata' mill-art qed tiskwotja l-isfel, miet jagħmel aktar intensiva jista' verament jaqbeż qabża kbira, mhux ħaddikom il-barri toħorġu all out tal-issa għax għadna fil-bidu. Fata tal-isfel. Saqajna miftuħin daqs ballejna 3, 2, 1 ħanieħdu daqsxejn break. Kif qed taraw bħalissa l-break ħajjistona. Tajt li diġà break. Ħadd apprezzaw mal-ħin. Alright, ġena bejna bil-squat jumps. Mela kif għasaraw, nirrepetu issa l-istess exercise għax issa ħanamlu number 1 u number 2. Number 2 ħajkun squat with arm rotations. Four, 3, 2, 1. Taqna, squat with arm rotations. Mela ħanaqdu par weights, jew weight wieħed. Wara x'qed nagħmlu, isma' qed insuqu bla dodge. Patata l-isfel kemm nistgħu, nirrotatjaw. Min ibati bil-nies kif kienet turikom Kirsten, temxa sejn li jinżel all the way down. Ħanevitaw l-impatt fuq in-nies. 3, 2, 1. Użu nifs. Rest. Mela, round 1 u round 2 lesti għatilkom Kirsten. Alright, nistgħu nieħdu postna, ħanerġgħu nibdew bl-squat jumps. Go! Yes. Sorry, I'm a
Alright, score with time raises. Ma nerġaw l-istess, insuqu bla doċ. Wait, sound ħandaħlu exercise ieħor walk-ins. Għatrina xinu ma l-walk-ins Kirsten ma laj, għabel ma nibda timer. Għattu ma walk-in, ma jistax jinżel sarax kompletament, jinżel imqarti. U nerġaw nitilaw bil-mod. Laħna, go! Three, two, one. Alright, run it, manaj. Bdejna minn squat jumps, l-ewwel exercise, bravi. Round 3, let's do goal, bdejna round 4. Seconds. Keep giving it your all. It's starting super warm. It's down on the tempo. 3, 2, 1. And they're going to over a touch. Squat with arm raises. Let's go, meta najjew. Squat motifi kemm ikun muftit nifrexu sajna. Nerġgħu nibdu. Three, two, one. Walk-ins! Lana! Li jagħmel anke aktar intensiva jista' jdaħħal qabża magħha. Word of caution illi tista' anke tistgħu enerġija l-aktar tard għax xi ħareġgħu nagħmlu naturalment diversi drabi. 3, 2, 1. Għand exercise ieħor ħadna 1 dumbbell jew 2 għandikom ċansa ma tidraw ħanagħmlu bicep curl to tricep extension. U rina naqra kif taħdem Kirsten di, mela ħanagħmlu tricep extension bicep curl. Mela, ħatrina ftit ukoll mill-ġemp jekk jogħġbok Kirsten. Mela l-elbow qiegħda li hemm waħda magħna, tlajna fuq u morna lura, tlajna fuq u morna lura. Very good. Go! Għadna naqrarja. Number 3, number 4, resti u kol. Għanibdew round 5. Nista tamin għad qabel, nishtiqkom illi tamlu daqxejn il-massimu ta'kom, nela fej tistaw daħlu qabza. Għadaħlu qabza, dimendi għandu xiex fil-koppa jew fil-dar, fej tistaw tinslu as low as possible bil-squat. Għatinslu as low as possible, fej tistaw tħaffu. Għadħaffu, għax issa wasalna f'nofs il-workout u wasal il-ħin li nagħmlu il-qaslu.
seconds mill-squat jumps. Kif qed taraw? Squat jumps. 10 seconds mill-ewwel exercise. 3, 2, 1. Għansuqu bla doċ. Work. Try to go as slow as you can. Kirsten, ma li tajjeb. Direction. 2, 1. Walk in. Work. Three, two, one. Bicep curl to tricep extension. Go. Three, two, one. Alright, għanwaqqaf naqa timer. Għalli Kirsten turina kif ini l-star jump squat. Jek joġbok Kirsten. Mela ħanidraw naqra. U nibdew, mela kif qed taraw qed tiftaħ saqajja Kirsten. U għalli tiltaqa' fin-nofs, tinżel tagħmel squat. 3, 2, 1, tlala! Wara di għandna rest laħwa. Give it your utmost. Three, two, one. And rest! Prosit tassew! Ready? Għamilna diġa 5 rounds! Baqa t-tlieta u ma l-aktar tlieta importanti laħwa. 3, 2, 1. Erġa nabdejna, squat jump, vamos! Very well done, go as slow as you can. 3, 2, 1. Work. Squats with arm rotations. Għansuqu bla doċ. Fuq il-PlayStation Bicep biex ma ħatmu jirrapporta l-autorità. Alright, ma nitajjew nistaw ikunu fattu saqajna. Għed t-xejpjaw ħafna saqajna għalek imossu dak iċċirtu truq u dak iċċirtu għaxtu fossu l-net. 3, Kaf ispallejna. 2, 1. Walk-ins. Work. Bida b'laħwa. Dak l-effetti għed fossu li għed tamlu. Kollu ħata prezza uħora. Għad fossu kom self-esteem uħora. Illi għamlitu accomplishment għaddan u għed tajjeb għaddan. Ready? 3, 2, 1. Bicep curl to tricep extensions. Mela ntużaw kemm il-bicep u kemm il-tricep.
1. Alright, ħadma ħafna ħna l-ħin. Kirsten ħaturina plank arm raises. U waraja, namluha u neħdu naqra break. Keep it up. Dawn huma l-plank arm raises mela plank position. U ħanollu jit minnhom min minkom għandu bżonn joqgħod fuq in-knees, forsi xi ħoss aktar challenging, jista' joqgħod fuq in-knees ukoll. Bellezza. U when you're ready nistgħu nibdew 3, 2, 1, klala! Real life, you and me. Sometimes we fight who we wanna be. Just cause we disagree doesn't mean our time is through. We've come way too far. Let's turn around, turn around. 10 seconds and then we rest. Bridges up, then burning down to the ground. 5. 3, 2, 1. Alright, well-deserved rest laħwa. Round 6, jawa wkoll. Ma għandna tlejn this. Klala l-ewwel wieħed, good job. Very good. Għansumu bla dodge. One more time rotation. Nejdu grazzi li għed Coach Kirsten. Għed si-trenja ta' ħafna posot tal-erb. Differenti ħafna minn kif imdorri bihom bil-fannin lejsi. Għajja, klima ta' sajf għanna unek bil-botot. 3, 2, 1. Walkins. Għadbu jdejna, bicep curls u tricep extension. All the way up straight and all the way back. Nevitaw li nitbandlu kemm jista' jkun. Inħallu il-passes tagħna jagħmlu x-xogħol u mhux il-momentum. Mela ma nitbandlux imma nużaw il-biceps aħna u tilgħin it-triceps biex nibutaw lura. Star jump squat. Mela star jump normali. U niżlu squat sa turina min jagħmel l-star jump modifikata jekk jogħġbok. That's it. Squat. That's it. Jgħid modified version. Jibqa' jistaqbes normali, jibqa' jaqbes normali. 3, 2, 1. Plank arm raises. Under pressure, sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Alright, mela ħanwaqqaf naqra tajnek. Ħalli Kirsten turina l-squat walk. Dik hija l-squat walk. Wara tirek għandna resta wa tajjeb. 3, 2, 1, lana. Just to talk to you.
Aħjar and rest! Rest. Isħu il-kollaħwa! Apprezzaw il-nifs li għandkom, għaw minn assista jitċaqla minn u il-kom qed tagħmlu workout mal-għane. Bravi! Mela ħarġu għamlu l-exercises li għamilna u ħanżidu miegħu mbagħad wieħed żgħir fl-aħħar nofs minuta wieħed. Ma nibdew nispoġġa. 2, 1. Work. Katrina modified version, Kirsten, mingħajr il-qabża, walk stand on your tiptoes. L-aħħar wieħed Kirsten ħad għamilna l-exercises kollha modified. I know that we just met the other night, Jekk tistgħu daħlu l-qabża dejjem aħjar. but I can't get you off my mind. 5. 3, 2, 1. What with arm rotations? Forsi Katrina kamra waving, Kirsten. Ringrazzjak. Għana, raqisu għanna steering u għed iżdaw l-oħra taħna l-oħra. Three, 2, 1. Kirsten Katrina sta walking, għanni jista jatalkom u t-nidbit. Maħna, u l-pass li qed nagħmlu u aħjar il-pass li qiegħda. Bravi. Three, 2, 1. Bicep curls, bicep extensions. Katrina ftit il-weights u mbagħad nistgħu naqgħu il-weights ukoll. When you're ready. And let's Katrina ftit il-weights ukoll Kirsten jekk jogħġbok. Għandna weights, nagħmluhom faster meta jkunu il-weights. Faster nagħmlu komplement tajjeb. Three, 2, 1. Modified star jump with a modified squat. And Mara. Let's look at this now. Amazing. 5. 3, 2, 1. Modified left arm raises. Mela, saqajna il-nis fuq il-net, jew fuq il-tawil, aħjar fuq il-net, għal-kollu għaxek għal-kuxini, u nollu id, u nollu l-ohra, għaraw sabajti fuq-rit. Dinija eżempju jħor tal-ġen, li ma jistax jinsil malar jistemelu mal-ħajt. 5. 3, 2, 1. Squat walk. Għanisku ftit bil-patata u nimxu. Nifakkarkom dan il-round, meta għamlu exercises kollha, qed nagħmlu modified version. Kemm jekk għajjejtu, però l-ektar għandi diku ma jistax jagħmel. Il-confident kollu. 10. Three, 2, 1. L-aħħar wieħed ħanagħmlu pause, low jack. Katrina full version l-ewwel Kirsten, gas down, squat wide, squat narrow, wide, narrow, wide, narrow, wide. We're again modified version. And here modified version and go. L-aħħar 8 sekondi ta' dan il-workout tal-ġen. 4. 3, 2, 1. Wow, laħwa, wow, jekk wasaltu faw tal-video, nittama ma għabbis-suq, pero jekk wasaltu sawa, għamiltuħ pas marna, najtilkom prosit, għadħaddim għalkom
ġisimkom kollu minn raskom ta' saqajkom, raqtu x-xaħam, jistgħu jgħidu li jibdu s-saħħa, jibdu l-enerġija, il-ħadar aħjar, għatkun aħjar, ħajqbatu mill-qasabtejta ikel, importanti għamil t-xorbu wara l-workout, għalli najdu ġisimkom jirkubra, għalli t-kalkultan, u għerħabkom, bravi. Superaw, Power in my bag and it's heavy as book. You can't plan it. Dollar crime. Play it again. Play that beat back again. I am the crime. Dollar crime. Write it down. Take notes. Where your pen? Where your pen? Dollar crime. Bellezza. Nistaw nibdew billi nibdew nipruvaw nilħu is-sema fuq bil-fingertip fuq it-tip ta' ustana u nġabdu l-fingertips. Għamur l-estrem liħor. Saqajna l-fon kem nistaw? Ninżlu l-isfel kem nistaw u nittawlu warajna. Nimmaġnaw li t-target tagħna huwa illi nmissu rasna moħħna mal-nies, mal-il-kopo. Letsa, mela ħanibutaw il-ħibs il-qoddim. U nippruvaw nlaqqaw anke l-elbows fuq wara. Turina ftit mill-ġemp ukoll Kirsten jekk jogħġbok dejjem, ħanaraw l-angolu. Mela Kirsten dara dritt, ħibs il-barra, prova tlaqqa l-elbows flimkien, fost l-stretch, minn spalleja dara, u l-ħibs. Bellezza, ħanamlu saqajna flimkien, ħamorru to one side, 15 seconds imorru the other side. Niġġebdu kemm nistgħu nħossu s-sides. Ma ġara xejn li toħorġilna z-żokra f'dan l-exercise normali ħafna. And change. Ħanisteċċjaw it. U l-oħra, 15 seconds. Change arm. Bellezza u l-aħħar stretch tal-lum. Ħanizlu squat, iva smajtu sew, sorry mux ħanġu għamlu exercise, stretching, squat down, ħandaħlu l-elbows bej in-knees u ħanimutaw in-knees il-barra, ħanistretchjaw l-aktar il-groin 15. Five, 4, 3, 2, 1, take a deep breath in with your arms going up and breathe out again going down, keeping your legs straight and breathe in again going up, breathe out as you go down and 3, 2, 1, bravissimi, bravissimi! Prosit tassew, niltaqgħu ħbieb, thank you Coach Kirsten!